Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Dobrodošli u 18. dio knjige Život Muhammeda sallallahu alaihi wasallam. Autor knjige Hazreti Mirza Bashiruddin Mahmud Ahmad, Halifatul Mesih, drugi za Ahmedija muslimansku zajednicu. Ovaj dio započinjemo sa pričom poslanik sallallahu alaihi wasallam ulazi u Meku. Dok su muslimani bili proganjani u Meki, Bilala, jednu od njihovih meta, vukli su ulicama konopcem vezanim za noge. Meka nije dala mir Bilalu, nego samo fizički bol, poniženje i nemilost. Koliko je Bilal bio sklon osveti na ovaj dan, bilo je neophodno dozvoliti mu da se osveti za divlje okrutnosti koje je podnio u Meki, ali to je moralo biti unutar granica koje Islam postavlja. U skladu s tim, poslanik sallallahu alejhi ve sellem nije dozvolio Bilalu da izvuče sablju i udari po vratovima svojih prethodnih proganitelja. To ne bi bilo islamski. Umjesto toga, poslanik sallallahu alejhi ve sellem je Bilalovom bratu predao zastavu islama i zadužio Bilala da nudi mir svim svojim prethodnim proganiteljima pod zastavom koju nosi njegov brat. U ovoj osveti je bilo ljepote i poziva. Trebamo zamisliti Bilala kako maršira ispred svog brata i poziva svoje neprijatelje miru. Njegova strast za osvetom nije mogla ustrajati. Ona je morala postepeno nestajati kako on bude išao naprijed, pozivajući Mekanlije miru pod zastavom koju njegov brat drži uzdignutom. Dok su muslimani marširali prema Meki, poslanik sallallahu alejhi ve sellem je naredio Abbasu da Ebu Sufjana i njegove prijatelje odvede na mjesto odakle mogu lahko gledati muslimansku vojsku, njeno vladanje i držanje. Abbas je tako i uradio i s tog položaja su Ebu Sufjan i njegovi prijatelji gledali prolazak arapskih plemena, na čiju moć su se Mekanlije oslanjali sve ove godine za svoje spletke protiv islama. Oni su tog dana marširali ne kao vojnici nevjernici, nego kao vojnici vjernici. Oni su sada uzvikivali slogane o islamu, ne slogane iz svojih paganskih dana. Marširali su u stroju ne da dokrajče poslanikov život, nego da danu svoje živote kako bi spasili njegov. Ne da proliju njegovu krv, nego da proliju zadnju kap svoje radi njega. Njihov cilj za kojima su težili tog dana nije bio da se opiru poslanikovoj poruci i spase površnu solidarnost svog naroda. Njihov cilj je bio da u sve dijelove svijeta nose upravo poruku kojoj su se do sada protivili. Cilj je bio da utemelje jedinstvo i slogu ljudi. Kolona za kolonom marširala je pored njih, dok pleme Ašđa nije došlo u Ebu Sufjanov vidokrug. Njihova predanost islamu i njihova žudnja za samožrtvovanjem mogla se vidjeti na njihovim licima i čuti u pjesmama i sloganima. Ko su oni, pitao je Ebu Sufjan. Oni su pleme Ašđa. Ebu Sufjan je izgledao zapanjen i rekao je: u cijeloj Arabiji niko nije gajio veće neprijateljstvo prema Muhammedu. Ovo je Božja blagodat. On je promijenio srca neprijatelja islama kad je to želio, rekao je Abbas. Zadnji je došao poslanik, okružen kolonom Ansara i Muhadžira. Mora da ih je bilo 2000 snažnih, odjevenih u ratnu opremu.
Smioni Omer je upravio njihovo marširanje. Ovaj prizor se pokazao posebno dojmljivim. Predanost ovih muslimana, njihova odlučnost i revnost izbijali su iz njih. Kad su oči Ebu Sufjana pale na njih, bio je potpuno svladan. Ko su oni, pitao je. Oni su Ansari i Muhadžiri u okruženju poslanika, odgovorio je Abbas. Nikakva moć na zemlji ne može odoljeti ovoj vojsci, rekao je Ebu Sufjan. I onda, obraćajući se Abbasu, naročito rekao: Abbas, danas je tvoj amidžić postao najmoćniji kralj u svijetu. Ti si još daleko od istine, Ebu Sufjan. On nije kralj, on je poslanik, Božji vjerovjesnik, odgovorio je Abbas. Jeste, neka bude kako ti kažeš, poslanik, ne kralj, dodao je Ebu Sufjan. Kako je muslimanska vojska marširala pored Ebu Sufjana, dogodilo se da je komandir Ansara Sad bin Ubada ugledao Ebu Sufjana i nije se mogao uzdržati da ne kaže da je Bog tog dana njima dozvolio da silom uđu u Meku i da će Kurejšije biti poniženi. Kako je poslanik sallallahu alejhi ve sellem prolazio, Ebu Sufjan je podigao glas i obraćajući se poslaniku sallallahu alejhi ve sellem rekao: Jesi li ti dozvolio ubistvo svojih rođaka i prijatelja? Čuo sam komandira Ansara Sada i njegove drugove da tako govore. Oni su rekli da je ovo dan pokolja. Svetosti Mekke neće spriječiti krvoproliće i Kurejšije će biti poniženi. Božji poslaniče, ti si najbolji, najviše opraštaš i najobzirniji si od ljudi. Zar ćeš oprostiti i zaboraviti šta god da je tvoj narod uradio? Ebu Sufjanova žalba je došla na pravo mjesto. Upravo oni muslimani koji su vrijeđani i udarani na ulicama Mekke, koji su bili lišeni imanja, istjerani iz svojih kuća i počeli su gajiti osjećanja milosti za svoje nekadašnje proganitelje. Božji poslaniče, rekli su, možda će saopćenja koja su Ansari čuli o prijestupima i okrutnostima koje su Mekanlije počinili protiv nas ponukati njih da traže osvetu. Mi ne znamo šta oni mogu uraditi. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je ovo razumio. Okrećući se Ebu Sufjanu rekao je: Ono što je Sad rekao posve je pogrešno. Ovo nije dan klanja, ovo je dan oprosta. Bog će počastiti Kurejšije i Kabu. Onda je poslao po Sada i naredio mu da zastavu Ansara preda svom sinu Kajsu. Komanda Ansara je tako prenesena od Sada na Kajsa. To je bio razborit korak. Umirio je Mekanlije i spasio Ansare razočarenja. Kajs je bio pobožan mlad čovjek u kojeg je poslanik sallallahu alejhi ve sellem imao puno povjerenje. Događaj njegovih posljednjih dana objašnjavaju pobožnost njegovog karaktera. Ležeći na samrtničkoj postelji, Kajs je primio svoje prijatelje. Neki su došli, neki nisu. On ovo nije mogao razumjeti i pitao je zašto neki njegovi prijatelji nisu došli da ga vide. Tvoja je dobrota je velika, objasnio je jedan. Ti si pomogao siromašnim svojim zajmovima. Ima mnogih u gradu koji ti duguju. Neki možda prezuju doći da ne bi tražio od njih.
da vrate zajam. Onda sam ja uzrok što svoje prijatelje držim podalje. Molim te, najavi u gradu da niko više ništa ne duguje Kaisu. Poslije ove najave Kais je imao toliko posjetioca tokom svojih posljednjih dana da su stepenice od njegove kuće popustile. Kad je muslimanska vojska promarširala, Abbas je rekao Ebu Sufjanu da požuri za Meku i najavi Mekanlijama da je došao poslanik i objasni im da svi mogu imati mir. Ebu Sufjan je stigao u Meku s ovom porukom mira za svoj grad, ali ga je srela njegova žena Hind. Ozloglašena zbog svog neprijateljstva prema muslimanima, potvrđeni nevjernik, ona je bila ipak hrabra žena. Uhvatila je Ebu Sufjana za bradu i pozvala Mekanlije da dođu i ubiju njenog muža kukavicu, umjesto da poziva svoje sugrađane da žrtvuju svoje živote za odbranu i čast svog grada. On ih poziva miru. No Ebu Sufjan je mogao vidjeti da se Hind ponaša nerazborito. To vrijeme je prošlo, rekao je. Bolje da ideš kući i sjediš iza zatvorenih vrata. Ja sam vidio muslimansku vojsku. Ni cijela Arabija joj sada ne može odoljeti. Onda je objasnio uvjete pod kojima je poslanik sallallahu alejhi ve sellem obećao mir Mekanlijama. Čuvši ove uvjete, ljudi Mekke su potrčali da nađu zaštitu na mjesta koja su pozivana u poslanikovom oglasu. Iza ovog oglasa bile su izuzeti 11 muškaraca i 4 žene. Prijestupi koji su počinili bili su teški. Njihova krivnja nije bila što nisu vjerovali, niti što su učestvovali u ratovima protiv islama. Njihova je krivnja u tome što su počinili nečovječnosti preko kojih se ne može prijeći. Zapravo je samo 4 ljudi dosuđena smrtna kazna. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je naredio Halidu bin Validu da ne odobrava nikakvu borbu ukoliko se ne bude ratovalo protiv njih i ukoliko Mekanlije prvi ne započnu borbu. Dio grada u koji je Halid ušao nije čuo uvjete mira. Mekanlije koji su postavljeni u tom dijelu izazivali su Halida i pozivali ga da se bori. Nastupio je okršaj u kojem je 12 ili 13 muškaraca ubijeno. Halid je bio čovjek vatrene prirode. Neko je upozoren ovim događajem otrčao poslaniku sallallahu alejhi ve sellem i molio ga da Halida zaustavi od bitke. Ako Halid nestane, rekao je, ovaj čovjek, cijela Meka će biti poklana. Poslanik je odmah pozvao Halida i rekao, zar ja tebi nisam zabranio borbu? Jesi, o Božji poslaniče, ali ovi ljudi su nas prvo napali i počeli nas gađati strijelama. Neko vrijeme ja nisam ništa uradio i rekao sam im da se mi nismo željeli sukobiti, ali oni nisu slušali i nisu pristali. Zato sam im odgovorio i rasjekao ih. Ovo je bio nemio događaj koji se tada desio. Osvajanje Meke je tako izvršeno praktično bez proljeva krvi. Poslanik je ušao u Meku. Pitali su ga, o Božji poslaniče, hoćeš li boraviti u svojoj kući? Je li Akil ostavio ikakvu kuću za mene? Pitao je poslanik sallallahu alejhi ve sellem. Akil je bio poslanikov amidžić. Tokom vremena, otkad je poslanik našao sklonište u Medini,
njegova rodbina je prodala sve njegovo imanje. Nije ostala ni jedna kuća koju bi poslanik mogao zvati svojom. Prema tome je poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao: Ja ću stati na Hanif Bani Kinana. Ovo je bio otvoreni prostor. Kurejšije i Kinan jednom su se tamo okupili i zakleli se ukoliko Banu Hašim i Banu Abdul Mutalib ne predaju poslanika sallallahu alejhi ve sellem njima, da se sa njima postupe kako žele, da oni neće imati nikakvih poslova sa ova dva plemena, niti će im šta prodavati, niti šta kupovati od njih, niti će se od njih ženiti. Poslije ovog svečanog proglasa poslanik, njegov amidža Ebu Talib, njegova porodica i sljedbenici morali su se skloniti u Ebu Talibovoj dolini i podijeliti tešku blokadu i bojkot koji je trajao 3 godine. Mjesto koje je poslanik sallallahu alejhi ve sellem sad odabrao za svoj boravak bio je zato puno značaja. Mekanci su se tamo nekoć okupljali i dali zakletvu da neće, ukoliko poslanik ne bude proslijeđen njima, imati mir s ovim plemenima. Kad je poslanik sallallahu alejhi ve sellem došao na isto mjesto, to je bilo kao da je došao kazati Mekanlijama: Vi ste me ovdje željeli, pa ja sam ovdje, ali na način kako ste vi željeli. Vi ste me željeli kao svoju žrtvu, potpuno prepuštenu vašoj nemilosti. No ja sam ovdje u mnoštvu. Ne samo moj narod, nego je cijela Arabija sada sa mnom. Vi ste željeli da me moj narod preda vama, umjesto toga oni su vas predali meni. Dan ove pobjede bio je ponedjeljak. Dan kad su poslanik i Ebu Bekr napustili pećinu Taur radi putovanja u Medinu bio je ponedjeljak. Tog dana, stojeći na brdu Taur, poslanik sallallahu alejhi ve sellem se okrenuo Meki i rekao: Meko, ti si meni draža od bilo kojeg drugog mjesta, ali mi tvoji ljudi ne daju da ovdje živim. Kad je poslanik sallallahu alejhi ve sellem ušao u Meku, jašući na svojoj kameli, Ebu Bekr je išao uz njega držeći stremen. Kako je išao, Ebu Bekr je učio ajete iz sure Al-Fatih, u kojoj je prije nekoliko godina bilo predskazano osvajanje Mekke. Stigli smo do kraja i ovog videa. Do narednog. Assalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuhu. उस पे लाखों सलाम, उस पे लाखों सलाम।